Haga jingle kai Bundesliga peringkat Leverkusen Persia ke Dortmund. Haba pai syakra ke jingle kai ke Dortmund kalau khur ke nam job hadin bagalala berpelim ya ke Leverkusen dah saula kawai. Baleng bagan ke jing job ke Dortmund kadang jan bani orong syaka Champion League haga samai ke banwan. Haga jingle kai League 1 peringkat Rennes Persia ke Nice. Haga ke jingle kai ke Rennes kalau khur ke nam job hadin bagalala berpelim ya ke Nice dah Arlanot. Baleng bagan ke nam rem ke Nice kadang jingai bani orong direct syaka Champion League haga samai ke banwan. Haga jingle kai Premier League peringkat Nottingham Forest Persia ke Leicester City. Haba pai syakra ke jingle kai baru artli ki kenhun ki khai damar argol hadu bukot ke jingle kai. Baleng bagan ke jingle kai ke Nottingham Forest kala hiar syaka Kyrdan ke bahnyau ke mit ye khen point kad ba ke Leicester City ka ban hiar na Premier League haga samoi ke banwan. Haga jingle kai peringkat Newcastle Persia ke Chelsea. Haga ke jingle kai ke Newcastle kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Chelsea da Arlanot. Baleng magan ke nam job ke Newcastle kala kiu syaka Kyrdan ke balai ke mit ye khen point kad ba ke Chelsea ka ban hiar syaka Kyrdan ke basan haga mit ye khen point. Haga jingle kai peringkat Manchester United Persia ke West Ham. Haga ke jingle kai ke Manchester United kadang peteng ban mat ye ke nam rem hadin bagala syak pelim hakmat ke West Ham da Arlanot. Baleng bagan ke nam rem ke Manchester United kala hiar syadu ke Kyrdan ke bekat riu haga mit ye khen point. Henry ke basngau tenat ye ginong Christian jo ke Manchester United baga dang don jingerman bani orong syaka Champion League haga samoi ke banwan lada ke job haga final jong ke Europa League menta ke samoi. Haga wei par ke jingle kai Premier League hapreng ke Liverpool Persia ke Arsenal haba pai syakna ke jingle kai baru artli ki kenhun ki khai damar argol hadu bukot ke jingle kai wala ke Arsenal kai khai ye ke jingle kai Henry kalau yo benrung lupa syaka Champion League aka samoi ke banwan. Haga jingle kai El Clasico hapreng ke Barcelona Persia ke Real Madrid. Haga ke jingle kai ke Real Madrid kalamat biang ye ke namrem adin ke Copa del Rey hakmat ke Barcelona. Henry wadlau Kyldan Mbappe ulio bencap Hattrick haga ke jingle kai Khlem la bani rap penjob ye ke Real Madrid. Haga ba ke Barcelona kalau khur ke nam job dah saulalai. Bad haga ke jingle kai urapinha ulio bencap argol naga benta ke Barcelona. Baleng bagan ke jing job ke Barcelona kadang jan bani ora ye ke nam ladu jom ke La Liga menta ke samoi. Haga jingle kai Serie-A peringkat Napoli Persia ke Genoa haba pai syakna ke jingle kai baru artli ki kenhun ki khai damar argol hadu bukot ke jingle kai. Haga wei par ke jingle kai Serie-A peringkat Intermilan Persia ke Torino. Haga ke jingle kai ke Intermilan kalau khur ke nam job hadin bagalala berpelim ye ke Torino da Arlanot. Baleng bagan ke jing job ke Intermilan kaduna satang shipon ya ke Napoli ke babat ya ke Kyrdan ke Nyngkong hakami ya khen point.